Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boom. Wa alaikum salam bakuni ria. Watukufu wa jamalifu domomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali hirna baraka na unono husumaze famiza hatu. Mwenyezi Mungu yarpwene shari inu wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yajali ya ukanga arfunga utsumu ijuka urengwa. Mwenyezi Mungu yajali ya ukaya ranyiru wana rezifami mshilo wanono mjuha wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema, yarinike na mwiso mwema, yarijalie ya ukaizwe kao dorambao garambo ndongo ikao. Mwenyezi Mungu geradhi nasi nane maislamu ngwa radhi nasi insha Allah. Watukufu wa jamalifu, heri na baraka na suha na mvu ranyere zefami bahate makaliboshi wanzaze rohombi. Mwenyezi Mungu na wahenti na muo wadori wona wosikiti haze muo. Wa alaikum amina longor ali. Na wadori wona wosikiti haze muo. Na wadori wona wadotabiha. Haukaba nusekie pur ngojohunga mwana damu ukozo utabiho bangu huono izo wambao kana ushida ya zambi katuni kwa aminifu kabati mgu mjuo waone wabaki nezoro za zabwe nezero hozankutu wakensi juma uhasidi na rohombi me onsamba le stack wanada muhamanda wao kartua calcule kartua waza kartina jana. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisho mwema insha Allah. Ya rijali uhanza rabbal alamin, ya rijali uhanza rabbal alamin riki wanadamu wa uhimiliana hanjema na khair insha Allah. Mwenyezi Mungu ajali ukaya randisa tsumu ya heri ya baraka rinjia harmali harla hetu muranyi sausi kwa jana. Mwenyezi Mungu ajali ezabaki zikubaliwa ikezo rafunga zikubaliwa insha Allah. Bonjour Jennifer Ali. Watukufu wa jamalif, bonjour Firza, bonjour Poutine, wa alaikum salam Poutine, wa alaikum salam Mariama Abdou, wa alaikum salam le grand Haddad. Watukufu, wa alaikum salam Fahou Ahmada. Watukufu garambao ze sujets zo milika de l'onizo, yo ujoka intéressé ya baki, salut officier, yo ujoka intéressé ya tracé. Wa alaikum salam mama chérie, mama Ferdinand. Bon Ramadan et longue vie à toi mama chérie du cœur. Wa alaikum salam Sibaka Iswaria. Yo ujoka konta ya tracé safi. Wa alaikum salam je t'aime. Et moi je t'aime yo vibre haukaya vanu. Gajom kisabe wa alaikum salam je t'aime mrajina ya jifikiri kala mrungu ambo mrukangwa nzumbu. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike mwiso mwema. Boum, monsieur le conseiller. Longue vie à toi frérot. Longue vie à toi. Watukufu gasina sujet mbili. Ye sujet ya nzima bana tsoi ya lola mrumshe ikaw bana wengi na kirtasi ngena nationalite ya lola mwana mshahatu e mwana mshahatu hazaya banda haza mwana lo handicapé e mrumi hambaka na udeklare mwana paske ye mwana kajamjibia. Subhanallah. Ye mwana kajamjibia. Yabo yeye kana udeklare mwana ulo handicapé. Subhanallah. Hambie mrumshi wakati wambila ke mwana ngan difficulté. Ye mwana kati mwemezi ungo zipuza hambie mrumshahe ya puwe mrumsha mwabia ukaya nsupu wabati parololwa njahunra mwana tihunru woyi ulo mwade kairi ba ntujwa kawendo Mwenyezi Mungu yaniba waiche bahi ntsumpuwa
dizo habakidene mrumshahe parce que mrumsha alhamdulillah ye présentable, ye mwema, ye ujisa, ye ujibaliano, ye na tabia njema. Hazaye mwana ola mrumme katsuhenda kajenda déclarer mwana. Subhanallah. Oui mkazi jusqu'à la mort, subhanallah. Haamba katsu déclarer mwana. Simpara hauke mwana hazala ongasina 3 mois, wo mwana uluna 3 mois. Hataba se mrumme haharaya yenda ya déclarer mwana, dahari ye mwana kajati mwezi ungu. Ye mwana gi handicapé. Ngajo hujari mlongo zirmambia ukaya. Memda ye yanyongo hayalona mihono mili na midumili. Yesprit lonjema. Mnyezi mgu jabari. Ngujojua ya mwese mindu. Hau ya mvure mhono. Wakatika wenji na wenji. Waja kamili. Waka wanono. Warema ni ma AVC. Wavura ya mindu. Izo kwa jazanza. Ngajo jarambia shababi wa yu. Jikazu ya ukaya. Uodu mnyezi mgu ya hukusudia. Wala harmansinu wenji na wenji wazama handicapé. Wawarende wanadamu. Wawasitiri wawanza. Garjo huja haruma. Ye sujet hem jomba oi. Deuxième sujet. Nzadza hatu. Sambe nzadza hatu parce que wahajoka intéresse son mangu. Wahajojua ya nanze. Wahajojua njojua umlola pourquoi pas. Walikumisa mfafalova. Mwanamshe ya lolo ni shababi kaunga sina 11 ans. Ya mariage. 11 ans ya mariage. Yemzade wei hahulie eshababi wei makirtasi au kaya waenshi hale wawahi wafanya pati rejetewa komkua emrumshenge mrumduhazi. Na woi yo mahaba kalota yode heli yemwaname ya nabia. Ani warejete indi hata resepise depuis longtemps. Ola mwanamsha hono ya ukaya vomie wafanye tout pour tout. Hata watsahemru ya hulemru mahi makirtas. Emru meha rekonesa zinjima ikaudi ya rendo. Haukaya mariage ya 11 ans. Ya mwanamshe mzazi ya zayawana hata yafanyisa ukumbi. Owanaha hewaloloha nyikumbi genana washwa ili. Wafanya ukumbi Marseille. Ola mwanamme hamambia ola mrumshaheka s'il vous plaît. We deja nga ona wana. Nibuli evangu nlole. Nedina lole zayawana riparu fanya suji hamada inuvanu. Riparu fanya suji hamada inuvanu. Ola mrumshi hamambia ukaya. Utidiwa zekanga mine paspori ya haho ya kweli. Yekahu oze wame godwa nlole. Inotsule nabe ukaze kilta sizo tizaha. Haukango jokaya mide mrumsha hao. Ngamina identite ya vre ya hao. Ilaye mrumshe haigarde banda hajoka ya raili yeye katsuzaya hazia regle bientôt ngejom kinishiha boum mwanama haslir bientôt ngejom kinishe mrume anzendi alole ola mrumshe hamete mur de Berlin hambie mruma hayauka yekahu ozo wende hulola ganju henda nambeze kirtasi izo hulu na howede wa mhulia Mwenyezi Mungu narpone shari watu kufura jajarmaze sujet. Je parle trop. Ouais, c'est ça. Si t'es pas content, je vais te bloquer. Je t'ai pas invité dans mon direct, ok? Je parle trop. Tu peux parler si tu veux. Ou si t'es jaloux parce que tu me vois. À chaque jour, je suis là. On me donne de confiance. Tu peux rester ou partir. C'est très facile. Fais comme ce qu'il a dit, Nakim. Fais comme si. Va. Sautez-moi. Sautez-moi. Subhanallah. Fais comme tu me vois pas. T'es là. T'as rentré dans mon direct, tu aimes pas ce que je dis, sautez. Quand bloquer les cassettes, bon, je te bloque, va te soigner. Je te bloque. Va là-bas. Tu ne vois pas d'aller, tu c'est ça le problème. Ni wana wandu ikawo gwa tuwa babo ma commentary wona mrunzi ani gwa jo salut turam rahamde jare mamrunde yi honsani haw yare mamruku honsani ata yamvunze mashwar Mwenyezi Mungu nike rijali hirna baraka na imani pasuga sama mwezi wa tsumu imakabo noti jua tulubli wanduzitu subhanallah watukufu Mwenyezi Mungu nike khatima njema nizo ola mzade hambie mrumahe ya ukaya yekahu oze wende humloleya notso henda na onese banga mine pasport ya haho nezelongo za haho zahale
Badinga wanadamu wapi? Regarde, wenda uniparo. Ha? Nende na huvumbuwe. Notre henda nende na hubalance. Gardio jarmaze sujet. Rare jarmaze sujet zahar. Si ça bug, c'est des gens qui appellent, ou ça se bloque comme tout tapote, donc j'allais ya signaler ou ya bloqué. Nyezi munani ki khatima njema. Gamanzo na bera ni jarmaze sujet. Na benyu wana umema jihansi ke bazara nyu profit. Mdunge mademi, hau mdunge wana shahatu, mwa profite, wadom huliani kabwa, wadom huliani makosh, wadom huliani nguo. Nika mtuona haya, vous n'êtes pas honte. Madame medo wangalo mrumshi. Oui, Ustadhi Sadi Bashuru alaikum salamu mtukufu. Madame medo kwangala mrumshi. Mimi joka honte, mwanamshe yambe nguna galio. Njabe mrumshangu kanao nifanya plaisir. Hawe mrumshangu ya nifanya mna plaisir. Yani inhulia wana boxeur. Yani hulia wana kaba. Yani hulia kandu. Yani fanya plaisir. Oui, c'est ma femme par exemple. Shahom jihan tsukaya mimi e objectif yangu. Lo ukansi ke bazangu mwanamsha dona ngalia. Hau mwanamshe ndo arnaki wanawashe. Au kanga wanaume wenji hunu Faransa. Wajihansi ke bazi yao wendo wa arnaki wanawashe. Vahubo mwanamshe kutina hikma wajua ya ukaya wei ngwanzo wei wamba homme de matériel. Homme de matériel. Garçon de matériel. Mruhamadu mruka mwanza. Mruhamadu mruka mwanza. Aukaye kam njizwe za ya udorenga hau ya udoto wa mali monika wanawashe. Wallahi na mnyezi Mungu kam na uparu jodata mreisuisi. S'il vous plaît, respectez-vous. Aukaye haini manada mutuna mbahik manankili. Ya jansu kanga mduge mwanamshe woi. Gam profite mwanamshe woi. Ishonanza gumanzi mwanamshe woi yatsodo nangalia. Yatsodo nuhulia. Yatsodo nivaza. Uomrumme zadze. Haini ulona honte uelewa. Mais, gamonesa que vous n'avez pas honte, au lieu de comprendre que, si tu wandwa ukansi mwanamshe, wakansi juma urangalia, mwajihansi, mkansi hau profito na shohato, wetsu binadamu, haukai haini mwaname ya jihansi, ukai bazia hai mwanamsha mhule nkaba, mwanamsha mvaze, mwanamsha mhule telefoni, mwanamsha mfanye tout ce qu'il faut, ya bobo mwanamsha wa uhamba hurura, désolé le kalima. Ya bobo mwanamsha uhamba kutina valeur, désolé le kalima. Haukai mwanamsha ukia jihansika, gujwanzi wa shadeka hahuli ya mwaname, nguo, nkaba, ya mdebloki ya mnike mapesa, ya hule mwaname tiki ya mcharge tiki ya bus. Uwa mwanamshe ya perime. Sha mwanamshe ulona valeri. Uwa kado gaspille mwaname. Ya mrumawe kangu hanzo. Mrujo mfanya mbangu kwamba pleziri. Mrujo mfanya namna ya ukaya shiri. Si utamania raili hurangwa kangu hanzo. Shamjihansa uke bazi hanyu. Ndorega wanaume na wahulia telefoni kaba makoshi vazi. Na wahuramba ya ukaya ibidi ya hufanyie. Mwanamshe yuangaliwa. Mwanamshe kaangalia. Mwanamshe ufanye mrumahe plaisir. Yapo kama beni bwana shohangu. La plupart ya hanyu mjimete aze valoriza hanyu zisi. Wakatika kamchujo nesa ukaya mérite mgatewa, mérite manziwa, mérite mfanywa de tout le plaisir du monde, mérite mfanywa mahaba. Shamjansi ukaya, ye mahaba mjo ufanywa, de kam débloque. Subhanallah. Subhanallah. Parce que haini mwanamsha ou débloque. Mimi mwanamsha joni parabotira, tiye sa, tu vas va là-bas. Je suis pas un PD, hein. Ya ujani keti jaudu nangalia. Mide mruma nifanye plaisir. Oui. Shawana umatso jihan sukaya. Ya ziha wanawasha watsoduwava. Watsoduwanika. Waalaikum salam madame mzungu. Watukufu garjao harma eze suje zahat. Wamna hindrini mtiti ya wane sauka wanasho hangu. Tu peux faire plaisir à ton mari. Gojojo wangale mrumshaha. Waalaikum salam longel ali. Gojojo fanye plaisir e mrumaha. Gojojo hule mrumaho mbahir.
shade kahuramba ukaya ye mrumaha hongu hanzo ga manzana nga mfanyane au plaisir shahom rufari ya mwanamme hasibabu hom deblokea uwo mwanamshe perime e mwanamshe perime de mwanamshe jansi ya ukaya kana hunra mahaba simpaka debloka ni kama mwanamme ge mwanamme ya jam satisfait simpaka toa mapesa ni kama mwanamme ge mwanamme ya je t'aime simpaka ule mwanamme telefoni ge mwanamme que je vais venir simpaka ya toa mapesa ni kama mwanamme ge mwanamme ya kehero subhanallah izo nazife nazife bwana shohangu bende manu wanao miwarengamvu watsogomu redani nayi Nruju wafanye mrumahe plaisir. Achetez-la des cadeaux. Faites tout. Shanga wa jihad siba ikede zehawara. Walo juma urenga zemali o gaspie wana ume subhanallah. Watukufu ngarja harmaze suje za hak. Inu nsonka virambabi nambi wana ume ma profiteur. Arrêtez-vous. Vous n'avez pas honte. Si vous avez honte, comme Djadjo Kant simdoni saukaya, vous êtes vraiment faible. Nangale jao. Nifanye jao. Si ça jao. Ça fait honte. Watukufu ngarja harmaze suje za hak. Ye suje ya mwando. Garjo harma suje ya himwanamme. Ya haraya ya rekonese mwana hahedare mwana ge handicapa. Subhanallah. Haraya ya rekonese ye mwana hahe dari ye mwana haja handicapa. Wallahi bo shababi wewe ekabala kujakana kirtasi ye mrumshahodi yakana nationalite ye mwana handicapé wallahi baike wa triple ha ujomba sheri wa udu wana hangu ili hunde kirtasi wendeza ujuhamba sheri c'est mes enfants utiwa avorté laissez-la même si ils sont triplés dans son ventre. Wallahi bo mwana mmewewe. Eka kujaka na kirtas. Joka uhanzem na emwana handicapé uo. Humanziza ili hunda kirtasi. Ce qui est pire c'est quoi? Wei shababi ya lola mwana mshohatu tsuna kirtasi. Yode manan kwamba mi ujuwaka les femmes. C'est vrai, il y a des femmes méchantes. Gabwana washika uma méchante. Sha à vrai dire wana shohatu doit subiseo. Les femmes comoriennes, vraiment, doivent subir aux catastrophes. Il y a Makalima Madziro, il y a Tambu. Au lieu de Manamchi à Paris, c'est des paroles sages, des paroles vraiment magiques. Il y a que heureuse, il y a que content. Regardez à ma voyou, n'en de moi peur de ma reconnaissance. Alors, Madame Chatroy, Madame Chemwema, ou Jiso, ou Tobian Jem, ou Kojibaliandro, Masha'Allah, Nyezimgu. Na mzidi etwabia njemalonio emrumahe banda hamlola pu emwanamsho ya parolo la komori shaka japaro zaya hainshindo la ya 3 ans kajaparo hunramana komori haja hunu Mwenyezi Mungu hamnika hikma na taufik masha Allah haja halolo ne bwana woi weimane yamlola hindu haunuke mwanamshe kao yojibaliano weiti mwanamshe ukoutlia Ye magora. Oui, si madame chokole ma ze peinture. Oui, madame chez naturel. Vraiment qu'elle est très belle. Yo li amnyezi mgu mashallah. Tu dois donc gotaze ketchup. Désolé. Tu dois donc gorenga e magora wakaza. Tu dois donc gotle ma fumale. Ye naturel. Mri ya Mungu. Haja hamlola. Bande hamlola. Mnyezi mgu hajaila. Uke madame chez akana dutu. Ya ukaya mgu juzaya. Yo demana judo mwambia nyaukaya. Yo ukova mruma na Mwenyezi Mungu Jabbar. Yo ukova mruma na tsindami parce que je vais ou je vais pas. Mais c'est Allah qui donne. Yija Mwenyezi Mungu hajamba mnamwana. Wande wambilo ni madoktori ya ukaya antuke mwana hanyu kana uja mwema. Mwana hanyu gujuja handicapa. Ola mwana mmehambie mrumshahe ukaya. Fanya namna utowe. Fanya namna u avorte parce que mimi ntutsa hamwana handicapé ya latif ola mrumsha mwambia ya ukaya tilolo atifanya mariage ya mahamira rukomori turaza de mariage njashida narenga grossesse giambe pure ondo wa parao va te soigner ntsurenga même si tu vas insister ni wo parao ntina hujusiza va là-bas ola mwana mshamba ukaya ntsupuwa
ye grossesse haukaya nsujwa kawaide mwana na wawa basi nsujwa kawaide Mwenyezi Mungu yanipa basi silolo njaparo zaya yabo s'il vous plaît ben tina ujua utowa ola mrume hamwambia ukaya antuke mwana uo ntina umrekonese daharinga ona nationalite yabwe mwana kuna umrekonese de mwana ngujoka huja handicap e mwana mshe hauno ya ukaya kana ujua ya avort na nanyi gani mwambia ni bwana sohan na mdoka na twama ya utouza ya yadojua kangu mgugu jomba gamina mwana msho hangu ulohunu Marseille ha bloqué ha ngeharuma ha fanya 20 ans à 21 ans nge célibataire ha catastrophe ya zihunda usoma mrumahe ya mlola ikawe mwana mshe woyi mrumaha hambilone madoktori ya ukaya kana uparozaya madoktori wa mwambia ukaya kuna uzaya elle avait 18 ans wamwambia kuna uzaya kuna kauhunda mana subhanallah baada mwambia kana uzaya hajajua mwanamme mwanamme ula gumla hambia mwanamme ula ntukami ntina uzaya hamba ntina ta problem mwanamme shola hende ha héberge hende ha adapte wana he mwanyanya bahi haja Mwenyezi Mungu akanza unesoka ye miracle ya hae yede mwenye taufiki mwana mshola atombe enceinte ma docteur wa mabia mfaransa ukaya kuna uzaya huja na problem kuna parojoza Mwenyezi Mungu afanye jabbar hamba mwana yabo haini utsona bwana shwangu Mwenyezi Mungu kujombani mtihise tomaya hani mlaka espoir ola mwana mshohatu yeye nguono ya ukaya tilolo atfanya mahamiraru njahunra mwana komori tija Mwenyezi Mungu hanipa mwana tsoibaike yamba mwana kati mwema ye mwana ge handicapa yabonga mtowe mwana zabari ola mrumaha mwambia ya ukaya wallahi kakujenda wa avolta ukaya ntutsa mwana handicap tina urekonese mwana subhanallah nyimlo TikTok na mtapote banyo wenje nyima bubu nikamaza mtapote na nyujwa kaitu sinyalewa ikai sinyalewa hata ikupelwa wallahi ntina urekomense na nyinga mjo ya ukaya qu'il pleut qu'il neige et ma bibine makalba shingo yabo ngwa sinyaleo alors que nyimlo intéressé mnidungao vaut mieux mtapote ili mwishie wanada mwanu wa jau change heze amina inshallah wala mwanamshe hajahabaki ne ile juhudi labo mrumahe yamwambia kana urekonese mwana yabonga mjo ya ukaya mrikao lona grossesse ya mrumea mwambia ukaya ikakujenda watu we grossesse hiyo baada mwana katsi mwema mwana kujuka ujandikape wallahi ntina mdeklar yabona mdojo akarango wakati mwana mshola mrumea yabeka na urekonese mwana ula yabo hakaharuma chagrin na tambu hakaharuma problem mwana mshola inshallah tambu na chagrin mjuka ufanyaje mrumangu hamba jao wende mrume ulona nationalite mwana mshe adabi uko jibaliano yemwe maina tabia njema finalement mwana mshohatu haja hazaya dizo ye mwana haja handicapa mwana mdu mzima uberea ola mwana mme mrumahahe haraya ya deklare ola mwana gasina turamwa mwana mshe bada hanipara tsambia ola mrumme tsamba qu'il pleut qu'il neige yode super muyaha yode super muyaha ho cinéma tside mwana mshe wo ye super muyaha ho de lo handicapa ye super muyaha ho de lo na problem ya bweba na ka mwambia hello hingo njamwambia hello direct shatsi mpara ho mone saukaye engo honsi ye mwana haho yamdeklarando rahwanzara kujanza wode mwana haho rahu benzana kujabenza wode mwana haho en plus wabangwa zombo mshaho ifanya namna urekonese mwana hahe ye mwana haho no tina urekonese paso sumaba yato tsabe yatowe hama Mwenyezi Mungu ye wabili ujoja kana ujandikape hau ya joka uza kana ujandikape wewe rangu jomkinisha Mwenyezi Mungu ya huwese fanya s'il vous plaît urekonese mwana mbabo tuna mrekonese est-ce que c'est forcé enda mrekonese wewe n'importe quoi enda wa mrekonese obo turam wa mido jom rekonese gama nzunambie shababi woy
ya ukaya yo supermu ya hode ilo handicap ya supermu ya hode ya kaleje ya tsonga hate mwana ya ja handicap. Pourquoi tu dis mettez le kulabu wewe? Yeke supermu ya ho ilangua ngiyonde mevu. Subhanallah. Nyezi munanike khatima njema. Yeka wewe de ulona problemu. Na wenga hunu Faransa kuja paro zaya. Imana mshewayi hagarde mwana. Zabani ulona roho ya nkutsu uonao ya uka unuhao mwana handicap. Subhanallah. Ngonuhe mwana bahari nge handicapé pourquoi? Est-ce que yotu de supermu ya hao? Yeke supermu ya hao de ilomba ade. Haukaya wenji wa zawana na roho waloma handicapé. Je supermu za hao katsimbade. Izo mnyezi mgu haziumbu. Msidiwa zeka wenji na wenji. Wawawa mihono na mindu. Na ziungo ngwaendao. Na mnyezi mgu jabari hawabeshi ya ma AVC na mawade. Warede ya ma handicapé na wala kwa jazala ma handicapa. Wenji na wenji. Kwa uhunu ngwa bali yao beki. Na wawo wakawa nono ziungo zao. Na wawo wajakamili wakaufanya hazi, wakausimbuha, wakaufanya plonji, wakaupua neji, kabatu usimbufu hazi wakaufanya unu Faransa, na mnyezi mga wabeshi ya mawade, hata wawo wabereha wakansobonti. Izo kutujua bweshababi we ukage, jomkinishi ya wewe, heli wanu hemana haho handicapa, utohanza ili ufanye tu porto, mnyezi mungu ya anyahunika uo, wakahanze mrumshaho ya avorte, ya mrumshi ya ona ya ukaya, tilo lokadama donja parozaya, ntujwa kawendu mnyezi mungu ya niba, wewe mrumenga we mesha, na weti de ujuka ukingie mwana, she uka ukingie mwana mzaze de ubaharo, mzaze de usimuho, ya wewe shuhutabisha uhindu. Est-ce que tu as dit ça? Non, Gadzoza wabili, nga mjo déclaré wabili. N'importe quoi, va te soigner. Va te soigner. Parce que gawe moins d'esprit. Si t'es pas malade, wallah, gujajwa bagam ludo wabili. Et comme nyezungu namben. Nyezungu namben. Chawa upe ou. Masha'Allah, m'kaze jusqu'à la mort. Masha'Allah, longue vie à toi et ta femme. Et tes enfants. Wana wademu wenji wa zayawana. Walume handicapa. O wana wa maisha hao warengezo wazaza hao. Ibon mwana handicapé derrida. Mwana handicapé derrida. Disons que tu me déclares, ou décide que tu me déclares, gasna 3 mois. Que tu ne reconnaisses mwana. Nyesi munanike khatima njema ibanu kamsona kangabo wanadamu wenji warimani ma AVC gabo wa hemi yomo gabo wabere yemi hono edenu gabo wa shenyu hemi yomo gabo wa vuremindu izo zonti pia mnyezi mungu do ufanyo wewe ngawe mnona ngejomkenisha mnyezi mungu ya uvuro mdu gamashele yo hadisi Jomani Moroni Mtuju waka winju wa hanyu madoka moroni ngamona mzuani tuo. Désolé. Uo mzuani. Hakana gajakane maya yanu. Désolé. Gamto mweshela ni hadisi. Uo mzuani gani mwesheleyo. Yabwani mru ya kamoroni ngumjuo. Antlef garali Jomani. Nobesha kwa mjuao. Uo kajakana zin. Yanuyo mararu yalawa. Hakana yanuba. Yemindu hakana zensa za kote de shashako ne shashansa zikazibu haja nyezi munarsami ye bwana uo ngabo mwanamshe yakaudoye shi harmani kodi primeri ya Jomani Moroni hado mtseshe ye bwana ola hado mabye ye ukaya ha ibanu ola gujo pambankabaje ye kapambankaba hauka mnyezi mungu hamumbuhelila dahe mwana msheola mnyezi mungu akaufanya mirakli haza ya mwana hamandola waye kajakana yanu nane mindu wandu pia ngwa mjua we bwana mnyezi mungu jale kange na muo ye mwana msheola haza ya mwana ya ja exact harmumra ya wa Jomani Moroni harma ekoli primaire ya Jomani
wallahi na Mwenyezi Mungu haini mrikao yulo harmo mraya wa jomani ngwesheleyo bwana mzuani huo ngwesheleyo ne hadisi ya hema na mshowo ya za ya mwana ya ja exact baada hakaudo mmoke. Deja Abu Ibtisamu hamba mwana mme yo hamba Raoul duoni mvumbu wao deja ngabotsoi ya savumba le zina laha waza mwana hamandu ngerambe wewe bukaya kawaide mwana hao wa mzaya kutu asume ne super mu fatigue yao ne super mu léger yao wanzo ikihame mwana hao kutu mdeklare bahari mwana hao aja handicapa. Subhanallah, subhanallah. Merci beaucoup Poutil, nam tapote s'il vous plaît. Vanu katsuma bianim tapote s'il vous plaît. Wallahi na Mwenyezi Mungu gamjoka yangejo signalé wangejo kupelwa. Qu'il pleut qu'il neige. Gejo signalé wangejo kupelwa. Gabo manama estivali ngwabo haka vaze wa hai. Yabo deja wanadamu pia ngwajua wanadamu ikado na mvumbua banu. Nja mvumbua haumoke. Shati mvumbua haumonesa ni ukaya. Haini manadamu ya balarohombi uyumoke mrikawo Mwenyezi Mungu hamumbu. Hajanae helikao ya kahanza. Mwenyezi Mungu yotojua umliba manadamu ula ulomjewe. Dahibu watukufu gamanzo nambie bwana woi ya ukaya wede mwana ha qu'il pleut qu'il neige wede mwana ha wanadamu pia ngojoka de mwana ha omjua pia ngojoka de mwana ha. Est-ce que c'est normal? Est-ce que wao binadamu boya kawaide mwana ha ndo wamnuha humanie mndu mshao hele mndu mshao sude mndu mshao kajenda ya avorte ya tuwa mwana ulo handicapa. Subhanallah, mwana si wana wenji waluma handicapa. Alhamdulillah wajazaho ili wako uwanza mapara hili wako uwanza. Wewe Mwenyezi Mungu baada hulu ngawona nationalite fantomu weti mru wazala hunu suri yo hulu hujango sinyombu wa kutumra kone sasa balele zina lao kule zina lao me passport yo suri yo zina lao shamja ili haurondo na shatu nai. Respectez nos soeurs s'il vous plaît. Na manzua na hanyu s'il vous plaît. Mwana mshika jajua nzambe guza handicapa. Kapata jua nzambe katuza ya mwana ulo mwema. Hani mga josu yote ya za mwana ulo mwema. Shawo Mwenyezi Mungu ya huba ibidi umanze. Ibidi umtukuze. Ibidi ufanye tout pour tout. Umgarde. Mwana ula ya sante kage na mzaza ya umanzo. Banu vule manyika nyuma wade. Mru hamadawe. Kutina hata roho. Yudi banda kobi di rudo himidio wajaza hatu. Wazazatu wanua koza, wanua simbuha, wanua tabia, regarde pendant 9 mois de grossesse. Warilele waranzize, wajiba do ungli hama bibi, wadu hama ukaya non sum déclare de manag handicapé. Uwa hao, qu'il pleut, qu'il neige, y'a des supermou léger hao, y'a des supermou fantôme ya hao, y'a des supermou y'a les mewa ya hao. N'importe quoi, ça va te faire mal mais je m'en fous. Encore ouais méchant. Ouais méchant. Hadi non mimi kama zumane ya nyongo. Est-ce que wado ujana wado mumbo yumbo Mwenyezi Mungu. Wazala wanga unu Faransa. Wajawawade. Owenye kwa jagarde. Wajazao kwa jagarde. Wajazao kwa subhanallah. Alafu shababi hamada kutsuna taya. Wa alaikum salam kikima weni mon frère. Subhanallah. Na mkiradhi mrensi wa upeu. Mdu amini mjibiwa ni shomgu ya mbani. Wa alaikum salam l'amour douce. Subhanallah. Na bonga misul wallahi na Mwenyezi Mungu. Ekabala wawe hukabled darijatulam. Ekabala wawe kujakana rogozaha wallahi na Mwenyezi Mungu. Kujakana kirtas. Mwanamsho yakana nationalite. Wallahi baiki hakana matriple handicapé hombani. Mrumshamba aboshe. Wanugo wararu tinoshdani wagarde wanawawade. Hujofanya hata masahiri na nyigangi. Ne mrumshaho yatiparoka na fikira ya wa avorte. Hujofanya masahiri na nyigangi nemru mshahaho ya gardo wanawala ili jomhunda kirtas. Wallahi kakujaka wakana kirtas. Emru mshaho ya kakana kirtas. Joka wambie emru mshaho kauti avorte. Joka wambie emru mshaho wanahangu. Beike genji kape wede mana. Yudizwa joka hufanya kabala wakujaka na kirtas. Shangu fanyo helilo.
tu montres ton vrai visage, ton visage est vraiment bizarre. Yahanze mrumshaha, umsubise, yemana wonge innocent, qu'il pleut, qu'il neige, il va t'appeler papa. Et kaka jaja boubou, il va t'appeler papa. Gujuhamba we papa hahe. Rawanzara kujanza. Yeka hubaki hoda honi. Hau kujabaki hoda honi. Gujuhamba papa. Wanrupi angwajo ujwaka we papa. Pourquoi t'es méchant à ce point? Pourquoi t'es méchant à ce point? Wewe kagujekana kiltasa vle dir joka ukayaje. Hujofanya sume mwana wu. Yemrumshika baga mumto. Haukamrujo propozo la pitala mtuke mwana wa ikatsi mwema. Gabo madam shohangu mnyezi mgu na mjazaheri. Rayere mrumahahi. Mwana msho waka na grosses. Hende hamila ukaya ye mwana. Yeshe hitwangi shona problemu. Gena wade ho hitwani. Yetsikairi ye manara mtowa. Ye mwana mmewoha zaya wana. Dene mrumsho wamba no. Ye kange made. Ye managa jomkinishake ka vive. Siri amini Mungu. E mwenye mvu mnyezi Mungu. Nsu avorte mwana hangu. Gamu mhotsi wa ukanda woka flispiate kupluyo. Wanipara wakanza fundi Jibrilu masha Allah. Ya waombele dua. Mnyezi Mungu jabari ha exorse dua. E mwana mshola hazaya. Ye mwana hatsola pita na ukasevre hajane problemu. Yedi atamba ukaya hewe mwana weika na uye shabano. Owade unuko na ula wa Mwenyezi Mungu hafanya mirakli ya hahe. Ye mwana uo abasa nge tranquili na wado amba ukaya mwana kana ushida ya tape dans le 5 mois à 6 mois. Ye mwana ha vive. Wa uwangu ikawa amini Mungu watolea nazene ukaya weide mwana hatu. Wendo Mwenyezi Mungu ya riva. Ya mbia hombani hunu. Ye mwana na tsohuja. Ngwa katuramba Mwenyezi Mungu hamrenge. Alafu mru hamandawe. Ulu ya ujibi wabo Mwenyezi Mungu ya huveshi ya neema. Haukama na neema. Watu paro zaya. Imwana msho ya lolo ya tuhunra mana. Kutuhimidi ya Mwenyezi Mungu. Wamshukuria. Shangwa bukaye mwana woku tifiyeri na ibaja endikapa. Subhanallah. Yekabanu. Wongawaha hodo ulo umade. Eka wongawaha hodo ulo enjikapa. Subhanallah. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Kailini ni bloqué cassette tsali non. Va te soigner bomze ou mruwa konti wa 0 abonné tsimba bidijon la 04 e mruwa 0 abonné we mrufanya mru tsom bloqué mru kadum bubale djin. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mwenyezi Mungu nanike mwiso mwema. Mdojua katoma ya mrumana. Wenji na wenji watsuwalwa wajuhanza ukaya ngwa unawana beike goma enjikapa. Gerambi mwana ikao. Mwenyezi Mungu yahuba watufanya malala wa mhunda. Wangana wanga wajuhanza kiwafanya malala wa hundu wanatsuwa Paris. We Mwenyezi Mungu yahuba uohuba la roho mbina mwakutu. Jusqu'à maintenant kuja rekonese mwana. Ba hepo njokanza nuhambi ntina uja nuhufanye defa ukaya yode uode mwana hao. Jazo njokanza nuhambi ya ukaya. Sûr et certain. Mettez dans ta mémoire et dans ta tête. Ya uke mwana kujudu para papa. Si tu veux ou pas. Utso utsa habari mwana waja handikape. Utso hanza umrekonese. We mbaba hai. Rahwanza rakujanza. We mbaba hai. Alafunga mlitsina nuhambi. Kutsina roho jwalo na zero. We mesha. Umanadamu wa peu. We shetani. Ika umanadamu. Kujajonu hamana ulo inosa. Inda wafanya analizi wangalie. Ye supermi ya hahongi yoje. Eske supermi ya haho. Kaiti handicap. Haukaya wa umesha zuika wodu wafanya. Ma soeur. Tina uhambia umanede unemrumaha. Tina uhambia ulawe mrumaha. Wala wandu kwa domenya ndola. Shepo njukaza nuhambia ma soeur. Fanya tout pour tune mwana huo. De mrumaha huo nge capable ya mlise sumu. Mrumaha huo nge capable ya masasini.
et mruma honge capable ya mtuye mwana huo. Surveillez ta fille parce que vous ayez mna mwana mshe ya jamwade et mrume haono ya ukaya katsum déclare. Et quand go baki daone mrume huo et quand go baki bantina vous conseiller umlawe, surveillez mwana. Usimone hafanya semblant ya mrege ya mbahar wambe gomniko confiance. Haukaya yeka yeye hedi hatarenge mwana bahar na ihamba avorto akatwa kamzir humzaya kajamla konesi to hitsani haho ya ukaya henu akati ajo apporte mwana dans sa main, je te jure ngujo do mangala nai ngujo musudi nana umua ngujo mua usimnike confiance ikango joka obakida wenaye railungo mwanzo dotunde mruma haho usido mwetize mwana wedaza parce que kajaone sanyanzo simparar hadisi hajikiki hajikaza harungweli ya kahanza njamenase semnongoza shubina damu ya ukaya rahwanza rakujanza uwo de mwana haho wamzaya chansi na ujani ukose na ukaya mlawe wondeza ho. Non, je suis pas là. Jime fille. Wa alaikum salam frère alinokuwa kambi jime fille oka wenji na wenji wajuanza kawawa wawana et mwana mshohatu t'es vraiment une femme, t'es une ange. Mwenyezi Mungu huprotege, Mwenyezi Mungu huhifadhi. Haukaya husubuti huoze. Hambie mrume wa nationalite ya ukaya ntsina kirtasi shati lolo kadoma donja paro renga gosses. Leo Mwenyezi Mungu kana uja yani bemnamana ye mwana ya handicapé nsom avorté nsujwa kawendo Mwenyezi Mungu yajuka yani baba hawo yajuka ni baba. Merci beaucoup ma sœur, t'es une femme de bon cœur. Mwenyezi Mungu jo hifadhi nana wana wenji ngojo wahunda emduma wa trouver le courage ya ukaya ye kariza ya wabili ngamjom reconnaissez reconnaissez wa mando bonuhus haukaya baba sanga we en danger osumum na mwana wo ya baba sanga en danger osumum mwana wo abwe mwana wosi wasaya kana unika confiance. Watukufu ngaredao harma et deuxième sujet. Rabia mwana mshwa tukaya chapeau. Nawe kama kini, merci beaucoup alinoko wakambi. Kama kini ya ukaya ngojo zaya. Haukaya Mwenyezi Mungu hateste santima ya haubeshi ya mwana handicapé. Emrumaho hanza avorte wambia kansumtoa. Kamgarde wallahi na Mwenyezi Mungu ngojo hunga wana wenji shansusu hotika wazimane mrume huo deke donza Mwenyezi Mungu abengu bona mwana handicap haukade kun fayakun gejo mkinishi hayeye yarditse na yamnuhe subhanallah hauka Mwenyezi Mungu do ubo mndu Mwenyezi Mungu do utsawo. Watukufu garedao haruma et deuxième sujet. Shadu hambia bu mwana mshohangu Mwenyezi Mungu jo hifadhi, Mwenyezi Mungu hubiwa na wenji, Mwenyezi Mungu hunike mahaba. Emna mwana hulona ye 3 mois emrumaho ya eleo ya ukaya ye message yinu karja kaumdea shado jwa ya ukaya mwana haini heli haja iyo de supermu ya hao haini heli haja iyo de damu ya hao shage jaka obidwambe kutum reconnaisse ba wo mwana handicap. Oui mes sœurs, shukran Shaban. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Watukufu ngarijao harma et deuxième message. Deuxième message que ça va blesser beaucoup de femmes. Avec le respect ngamumstahini. Chez messagino ça va blesser les femmes. Ikaongwa uma age. Wanzoma zababi. Na singa jokaya amour n'a pas d'âge. Amour n'a pas d'âge. Mahaba kaido tsawa ukaya weingena 19 ans, weingena 60 ans. L'important c'est que les deux personnes s'aiment. L'important c'est que les deux cœurs s'accrochent. L'important c'est que les sentiments se relient. Wodo muhimu wa mahaba. Sha e message ya bili ngarongo zao mzazi tsoi. Karitsu haba mzazi ukaya raili halolwa ni shababi bani hangu hauma na shewangu na ihajoshida ya mzaye yaboye mrumshe haukaya leo ujujwa ukana 60 ans 54 ans
ou l'on a 25 ans, c'est l'amour. C'est ce qu'on appelle amour. Et quand gayo ya kweli, watukufo, merci beaucoup, Bobal. Watukufo, woi shababi, ya lola mwanamshe, e mwanamshe woi, ye mhu, kana uzaya haukaya hasa habaliliwa legoba, la uona regle. Habaliliwa legoba, la uona regle. Shahema haba ya shababi woi ya yafanya. No wakati ya shababi woi ya ulatsa. Mahaba ya 11 mahakume na mweja ya shababi ya lola mwanamshe ika mwanamshe wayo mrulo na wana hata wafanya ukumbi mbili hunu Marseille o wana he mwanamshe wayo wana washo waili wafanya nyikumbi mbili hunu Marseille she shababi hamkubali hamlola na mdoju wa mruikawo raheja ke shababi ya mlola ya ziaragle wayenshi mariage ya 11 ans mahakume na mweja ola mzazi wajafanya paksi watabishi wa hata ye paksi keja pasi yija ola mzazi hafanyani za ufanya hende hahulia ye mrumaha hekirtasi yani nationalite haukahunu Faransa tule maye sombo hende hamula kirtasi haukade mrumaha ya mwanzawa ula shababi karnahaba ukaya habali ya nrabu hau habali ya unafika ukaya hamkelensiza hasimbuha hafanya hazi hamangalia hamnika hankurajo wana yede mbaba ya kauloza wa usiku wana wa wakafanya zanyi kumbi baike wandu wakaudona ya ukaya wa mbaba jeune mais elle a assumé parce que il aime sa femme yija wa shababi haleme 2024 hambie mrumshahika s'il vous plaît chérie wewe deja nga una wana haho uzayo wana hutsa wanu hata walolwa wazaya mimi njaparo zaya nikubali enende na lole nizaye mnamwana nikubali enende na lole nizaye mnamwana yemrumshi hahara ya subhanallah niwandu wa shahidi s'il vous plaît désolé le terme imanamme woi kajafanya juana ume makalboshi wapeo warengwa ujahunu yatla wensu yo jodi kamono kangabo wenju warengwa ujahunu bahata ngabo ma chanteur ma musicien warengwa ujahunu watufanya même pas 3 mois 4 mois même pas 1 an wajuha watawandwa shaha woi kujamrenga ujahunu humjua hunu Faransa habiri gresi haja mbiziwa hahukelensiza nguhanzizo humli omuluku désolé le kalima la ukaya humli omuluku katina yatu hufanyia même ha investisse ho hanyu oui les Azida salut mon frère les Azida de Comore subhanallah yemanam mehedi ataunu ya ukayende heli no jusqu'à quand il a raison s'il vous plaît il n'est pas profiteur humhulia makiltasi c'est vrai hakubali makiltasi kalua mhulia she makiltasi yala hahuashia hafanya hodahoni katina yatsufanya hahudemande sheri ntsina uhuransi au kabale hakasampapie kajakana kiltasi hende hadola mzade joba no kena ukiruke bledari wabegwa nzoka ndo shewaili shaye habantsina uhuransi nikubali yenende na lole mwanamshe nizaye mnamwana vangu Batsi hulo la karjahunda mwana damina wenga sina mariage ya 11 ans. Ye mwanamshi wakati mwanama weyani para na ilezi mwanamshi. Na hadisi damina ye. On dirait elle a besoin de moi ainsi. Désolé le calibre. On dirait qu'elle veut me draguer. N'importe quoi. Et quand on a hukubali, ninja du parle hukubali. Désolé. Au cas ça m'énerve. Au cas finalement, a osé de dire à son mari, et ben nous quand nous poulions turamu, il a dit à Neleze, n'a pas dit à le gentil nanchenga, quand tu as des ambés, chaque fois nous tu en galeneda, n'importe quoi. Hadjaba nous quand tu as bien zomabia avec un abia, chengi ama dragueur, non, j'ai pas besoin de toi. Désolé, il m'a demi, mais si doit filer à madame. Mais si doit filer à madame. Jamais parce que je suis pas profiteur. Je suis pas profiteur.
Il n'y a pas le moment que je vais draguer une demi-maman. D'avoir quoi? Quel est l'intérêt? Mrouji attache na mdalo amoureux. Mrouji attache na mdalo manzao. Je m'attache à une personne que tout le monde sait. Quand gamina mrouni manzao ni mlole. Et il n'y a pas le moment que je vais draguer les demi-mamas à Marseille. Tu me plais jamais de la vie. Je suis pas intéressé. Jamais. Il y a bon gars mhambi bon madame Chohango. Finalement madame Chehambia. Hambia ye mzade. Aye madame ukaya ikahusubutu wende hulola. Ganjo henda na hubalance banga mine makirtasi ya hao ne passport ya hao. Notre henda na zambe ukaya we yao makirtasi wa hula. Lode le kalima yambie mwanamme ya bloke mwanamme ya mete. Harma blocus. Na mine passport ya hao. Gamina tout ce qu'il faut les dinala hola kwed. Notre henda na hubalance. Nende na be réalité. Nende na be zekwed. Nende na be zekwed. Ukaya uye makiltasi ya uhulu. Ndizo mwanamme yeye. Hajihondo ha bloke ukaya ye mrumshe kweli. Gene passeport. Yabwe mrumshe mrungu yele wa ya ukaya zinu ha garde. Depuis longtemps ukaya haka ujwaka un jour. Ye mwanamme kujwa nzenda lole. C'est quoi le problème que mrumma horende halola. Na waka na uhuranti. Raide gena nationalité. Gujo huranti zabari. Yabwe mrumsha joka umlola. Ngujo karmaze ardul zahe. Hatu wakati ya johunda sejuru ya be degage ransiye mrumshi wa mando. Hauni reti. Hauka wenjo ujwa uzifanya. Wa ujwa uzihema fuwa na washe. Wahundu mrume hawalola. Hawanika situation. Wakati la warende hauka ya gwao Brigitte Macron. Gwao na ze sejuru za 10 ans. Waduambe waka écouteur. Minsu ufaria. Eba loka tuatsuka na sejuru bumana mshohango. Uka ufarie mrume. Abasa ugawe sulukango. Jodi henda male zola ho postu. Onda ulo mhonore nga yema pesa la kafu. Wakatogwa bonsu ufaria. Shemrumao hasubuti hazamba. Harongo haba ukaya. Ntina uhuranti ganjo hukelentsiza. Hunirende njema. Shagas na mariage ya 11 ans. Nibuli enalo lebangu nzaye. Nizo husere. Hubali ya rohombi. Hubali ya rohombi. Kututsaha. Yemrumme. Yende ya lole. Bahari wewe dwa mhuli ya kirtasi. Gojoda wambalance. Subhanallah. Gojoda wambalance. Hauka la plupart ingarjua. La plupart. Ya wanawashe wanji. Nana wanaume wanji. Wajua uzihema fu hata. Mdumshu ya kauntabisho kati nasukana rugo zangu yewa. Ezameno kauntabisho tuendeza. Tu peux partir avant. Shahukan sata uhundo shaka ubidi. Wakati lango toze grifu. Udone sa ukaya wede profiteur. Ya bogalo habibu mwana mshohaka. Ye mrumewe katutsa haya hurende nai. Mrumewe hawanza hawanziza. Mrumewe hahukenenziza kajenda za. Hawambia ukaya kana uhuranti. Shambulie yende ya loli ya zai wanaziwana. C'est normal. C'est normal. Mimi njozifanya. Elu la mwana mshida ike gemdwa mararu. Gemotwa mtiti. Katsuzaya. Rishidi rifanya 5 ans de mariage. Rifanya 6 ans de mariage. Tujua mbasheri. Ntujua ke problème dami. Haundawe. Na tsuda ra essayi. Randel essayi rundukaya. Y a pas de problème. Shamnyezi mkuka turu kusudia. Haunga mina problème. Haunge na problème. Hauze zedamu za hatu kasu relie wazima. Nsujomba désolé ni accepter ndede nalole. Yohara ya mjumrati nede zangu. Mjumrati nede zangu. C'est normal. Unuhaba mbirano. Alafuwe mzaze. Wazaya wana. Waili. Ulona wana. Waluza wana washo waili. Wafanya ukumbi Marseille. Ye mrumaho ya tsuparo zaya. Kutina hata mba hikma na roho. Wamba sheri vas-y. Va tenter aussi. Kamnyezi mgugu johuba. Shandi zo hubaki gawana rohombi ya ukaya ya tsendebe kahende gojonda wa mbalance ukaza kirtasi zote za uo umeshabo mzazi baraka. Alafu tu trouves pas les paroles à dire à ton mari izora hadisi shangwa zo kama sinofoni lemani njaparo heda hosoma mzazi olona problème ya nambia za problème za na dio jusema tu no mangalia mitu sisema tu angu jao parce que ntu tsama do job bala tu na mweli nangalia hama c'est vrai hamangu nazo jamais musi sema tu hulongwa hata. Le timide sabezo minambao chanja parodisema tu na fixe mwana msheja ou jamais de la vie. Bon tu la woti parfait oui je suis pas parfait. Chamulenga ze précaution. Nezi hadariza hango.
Abolo mruka doba ka wewe wakati ya jona ka nurongo za kajala mwaya hamba hakaudongo shina mna magonzo ndrag ya pale moment que je vais être njoka intéressé alafuga mambioni nyi mademi wondo ukana baraka mademi lux mlo hunu manga mumanza na sababu ya Mwenyezi Mungu mumrespect na sababu ya Mwenyezi Mungu haina demi rolona mrumme rotsona mrumme ya pale moment que je vais être intéressé njaba mruka lolo mrumshe ya zaya Shabahe namna ya ukaya, je peux y aller ou pas. Je suis pas profiteur. Je suis pas profiteur. Mrulo la weka ngora sante. Charofaya joanada mwikangamnalo le parce que je vais profiter. Je vais tel. Je suis pas dedans moi. Wana shahangu, wajaza hangu. Narulie Mwenyezi Mungu. Wenjwa hanyu malolo ni wanwa ume. Ikau kamtumzia regli kamtuzaya. Mzingari wanwa hanyu mwasasanya. Kamtubulia wanda watsaha shansi kagwa jozaya. Shamrenge bada mwanika makirtasi. Mbana rohombi kumkwaga mjo bloke makirtasi. Haka mjo menyaze paksi. Haka mjo wafitinia. Subhanallah. Namkinaye. Huzaya kubali mwana mewende ya lulia zaya. Uhansike garaji ya hao yedi anzo ijiviwa. Shemru mewe katina dura nzende ya lulia hundre mna mwana wa. Subhanallah, ya Rabbi, wanashohangu ma demi-mama luxe, les belles mamas jeunes, les demi-mamas jeunes, s'il vous plaît, nam libero andro mahanyu, et kam jihunduka kam na uzaya, muabulie wende watante chansi, mrensi zero hombi, deka omule ufu, mruka sigiri, Shamji hansi bada ganywa Faransa? Hubale rohombi au kayuhamba rohombi. Yuhamba rohombi. Haukan gabwe ma demi jeune, gabwe ma demi mama de 50 ans, gabwe ma demi mama de 60 ans, gabwe ma demi mama de 25 ans, gabwe ma demi mama de 30 ans. La plupart ya hao zediraza hao zitlawa wa ujihansi ili hao investise wanaume ilu wanaume wawanze, wahulu wanaume nguo wanaume wawanze, wahulu wanaume makoshi wanaume wawanze, wahulu wafanyi wanaume wanike mapesa wanaume wawanze. Na mdona haya vous n'avez pas honte. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema, Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema. Mdojua ya ukaya mahaba mruka force ye shababi wa izembio ya heda nizo ya fanya ha aimé sa femme pendant 11 ans ya mariage ya bori jwaka we shababi wa kweli woyi mrumme waziona maji woyi mrumme vrema wa roho hauke mrumme woyi masha Allah haunese mrumshaha ya ukaya gamuhanzo haonesa le demi-luxe la haukaya je suis fou de toi haukaya habaki pendant 11 ans ya mariage haloza wana hawaili wanawashi wakaufanya ukumbi hawaloza ukede mbaba yakayabo ebanu aba sabo mzaze ay somahani wa uzaze banu aba sabo chéri désolé chéri banu aba sabo mzaze baraka jeune hulozo wana wanawashi wazaya gobaliliwe mwanamme mrumaho yatsende ya lola ya zaya bahari humuli ya kirtasi bahari humuli ya kirtasi eske wau binadamu eske yonjema ya latif ebanu yunyinyi mredi ya Rabbi nga shaa na mkera vinywa naume be problemu mbali ya nrabo na profi gamtsongo huja mlola wangu washe mjua kaka mtuanza shaga manza profi yoka ikiri na mkera vinywa naume wewe hujua kagodo walole mzaze mwanamshe ya hisa farudhi ya bodo jua kama udogojo kahanza uhundo mwana na ikana ushira hunikeye pourquoi tu maries avec shamrani hawa naume ma profiteur ishomanza intérêt ishomanza profit gamadom lole mademi mama ya hatu et ma demi sœur ya hatu tout ça modem doit tibanai chez mwaname we gamjomba chapeau t'es un homme parce que résiste 11 ans ya mariage ya mwanam chez utso uzaya humfanyia kutina watumnika yija finalement
hahu bloke hawambeka husubutu wende hulola notsobalia ze kartasi zaho za kweli nedena hufitinia na beukaya wei hahuluma kirtas inde passport ya shkomol ya rumiao wei hahuluma kirtas inde passport inde carte d'identité ya shkomol ya rumiao subhanallah yode bahano shababi wei ya blokeha ya froneha ya tujojua ya mbangu revendike haungurongo ya latif daibu wanashongo da ukana baraka haina mwanamsha lulwa ni mrumme wasanteke mrumme ho hawanza bade mrumme ya hulola lo jumuhuri ndanai ikaendi hata kamtsuzaya bo Mwenyezi Mungu ajumbani wana fanya tu pour tu hata mrumme bai utilede mrumme ho hawambia hufanya 6 zando la daune mrumme ha hufanya 7 yando la daune mrumme ha katsuzaya subutuma besheli essayer d'aller tenter quelque part enda lole batoma ya mrumana yode heli ya kaubidi enda walole batoma ya mrumana ruone ukaya ngojuza bahun lola ngamibanu hata basa kalja kusudiwa yabo vraiment yabo mwanamshe daika usilide mruma wawambia shamjihansu kaya no kamjakinaya na izonzi ya zabitsa wana walona 20 na 25 na 30 na 35 na 40 wana hanyuwala wa harumanye nziaya mjaga manzo mkane penzo kamtswanza mweleo ya ukaya oye mrume wei hazalo ibidia lole ya zai izo kamtsuzi wona wana shohangwa da ukana baraka mtsumma keni respe shaga mwambeni ya ukaya hewe na mduka na mbandu kuhamba roho emrumaho kajamba nguhuronsi ahamba umkubali yende ya lole ya zaye mnamwana ya tante kana uparo johuransi shamjihansi ya ukaya no on est des demi-mamalix belle on gère, on va continuer de gérer. De gérer quoi? T'as géré pendant 1 an de mariage. T'as géré pendant 2 ans de mariage. T'as géré pendant 3 ans de mariage. Jusqu'à 11 ans de mariage. Tu veux continuer toujours à gérer? Non. Gojoji gère kakutsanza welewe. Gojoji gère kakutsanza ukubali. Il faut accepter la réalité et la vérité. Laissez-la aller tenter aussi. Jelikanga mweshele yao siparufanya message bano ya shababi ya lola mwanamshe unufaransa wa ani walolana yija wanashwahe wandiso ambia ula mwanamme ukaya mrensi demrumshaho uo katsuzaya na ula mwana ya zala banu katsuzaya mlawe jauna jau jibato mamrumana katsukili mafanya paksi tijenle na henreni ula mwanamme handisa wana taratibu mrumshe mimi nsujwa kango planisho nsujwa kabo dogo ni banda ya sha deja gas na mariage gas na 2 ans yo 2 ans kutsuzaya wanasho handi sonjia omenya yabwe bidi wondera tunde kakoli banu kutsuplanisha ho banu gajoka uzaya na bala banda gaja kahanza wafanye paksi she mwanamshi hakautlia ila paksi nziani finalement wende watundu wambila ya ukaya we mwanamme de ulona problemu kuna uparo jozaya wende ulona problemu kuna uparo jozaya mwanamme hakabala hajishilia mwanamshi hakabala hajishilia na bale mwanamshi olagaja kaujwa ke mrumege na problemu mrume bahegaja kaujwa kaba henge na problemu shaka udo dute ye mrumshahe mwanamshi mwambe ukaya désolé ntsina ujwa bakida minawe raili wanashaho wakanti juma nurongo wanai na univumbu wanai na unimenase hadisi yote ya babanu vaut mieux que tu parles wende wambi wanashaho wa utaishe mrumshe uo mwanamme yafanya ukumbi daene mrumshahe Mwenyezi Mungu yatuwa kusudia mwana panda 2 ans hende hatulwa fikira bino wanashahe woha bloke woha baya woka tsuhanza ya zaye finalement waliso kali ya ula mzazahe mwanamshe waliso kali ya ula mwanamshe watle muharbator makuplu ula mwanamme bai hadi wazakaya nge sampapie hafanya ukumbi ibidi ende hadus masomo ula mrumshe shahabalia ntu amini ngo planisho sur certain banu kutwanza zaidi onami mwanamshe mwambe ukanja paro planisha gamina besoin zaidi aminawe non ntu amini wanashwangu hamba ukaya
sur et certain go planisho hau hubaya kutsanza rizai e ula mwanamme ha oblige mrumshahe wende ho l'hôpital wende l'hôpital de hundeke mwanamme shagaja paro planisha katsu planish watundo mwanamme hundu bale mwanamme de ulo na problemu kana uparo jozaya wa alaikum salam Muhammad mzee Sheikh ula mwanamme shamwambia ukaya désolé wanashoho kwa nivubaonai Guadia mzaza hangu, yesu je yo tsemba banu ça fait longtemps, à la foot depuis maintenant, désolé tu peux partir, parce que sinon au baki damina mwaname utso ou zaya, damina mwaname ulona problème, ukaudute kandami, ukaukubali zembi za wanashoho wakaundea damina mzaza hangu, bahi désolé. Angalia mwanada Muhammadu ya kaondeda jishile ukaya kuna uparo joza. Ya bonga joka ya deja ngena problemu. Pita, gamjuka ukadunia nirani jamu ramana. Hakubali le fitna lahu wa naswa. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu arnike musumama insha Allah. Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka hun duniani. Ho hanzahi rabbal alamin. Subhanallah. Wanadamu wanuga wapeu. Bahinga mriditsina nuhambie bomzazi baraka. Wenzazi deja utso uzaya. Ujua ukaya kuna uzaya ya mrumaha hawai kaja paro zaya nganyina maha kumena mweja ya mariage hahu demande yende ya lole ibidi umbuli ye bande ha resiste habaki dayo nawe pendant longtemps hahu washia hafanya beaucoup de choses huzaya wana bomana mshe wana haho walolo huzaya wana waili wana washe wafanya ukubi Marseille fanya roho yaho yikubali ye mrumaha ho yende ya lole baka na uhuranti gujo ukelenti za toujours sho muhimu gwanzu ya zaya ye kahu refuse haraya bomzaze wewe wallahi gawe responsable haukaya ye problem da mwamba ukango jeda wa mfitine ukaze kirtasi zilumiao zila kirtasi zitsoza hahe dada ngaone passport ya kodi ya hahe Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike musomema yarijani heri na baraka insha Allah like wanadamu wa hanzana garjouto wa numero haini mru ya pare ya unesezera aizahe Osuma ze suje zombili, osuma ye mbaba, ya ranti ya tsukila deklari mwana haibandi mwana haringe handicapé, ngiyo onto sonuma he. Riditsena, mrini kezera aizahanyu, entre hemza zewoi, ya harem rumaha he, yenda ya lola, garjoto o numero, mtujo para eze telefone likode lo nizo, aucun problème. Gamto numéro, mpare, mlatu jobeza para zene telefone bilin fanyo direct. Shagamina zibui. Ongo ishotso yikwamba procureur shamina zibui yentso niwe kana baraka. Edi hoza. Haringamina zibui. Zibui za uga mutolo zibui. Viens me taper ou je te bloque. 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 na mwanzia numero yao yemdu ya jona banga minazibui viens me taper et kango joshinda viens me frapper et kango joshinda Yezibui ntowa uti hutolea zibui. Honkuni gabwana damu wala hitima. Gabwana damu watowe maz esprit. Salamu alaikum. Gojobunguzayi hobabo gabole turo somaye video bala gweshi. Gojobunguza mbabu ya telefoni hobaga mjishilo yuhobondrongo wa warmaye direct. Awe ngarushilia mzazi baraka garushilia mtukufu. D'accord. Mimi nitoka ndani towe mwanyaji abu ya he mwana handicap. Ukatikana mwana ma uo handi hamilo hakana grossesse alafu ye mwana ma uo yenda hospitali. Merci mzee. Endelee. Alafu hende hamilo kaya yatowe mwana uo. Bai mwana uo ngujoka handicap. Bahe hamba ukana abu haza ya wana ngena wana wa abantu ngena wana watano uwe mtiti uwe ule hamilo kana ngujoja handicap mwana uwe haza la bo tiramu dahem na mwana uwe telma mashallah
mashallah nguna muhensina mu inshallah imna mana woni hajange bien gemna pogo si bien nge ya bodo ku Mwenyezi Mungu najele mana nyasi wo izo yafanya Mwenyezi Mungu yambe kompanse ba ngogo kazi tinyangu hata bomba imzaze wo nabulie moto wede ano le dabu yorohombi ya yenda tro Anie ijo kiri yambuli ede alole ka hamono kaya ha changer ukana katumanza iyo c'est autre chose shaba hatuwe moto mpipitu wafanya 11 ans de mariage atuparo mfanya tu hamlaha abo vraiment abo mzaze wo vraiment nge video ya rimlani parce que abo yangu fanya uroho bia koli ya he moto wo maski shawe mwana wo na ya tiri hambo kana ngode ya lole yekahene nda ukana ngudalole zina lahi na ngutojo mambo ka sojambe police uka shawaide yanu uliazo setu oui usojambo ka shawaide yanu lazo kartasi zenu ninja kana mambe yanu le kartasi tirenge ajahani ka kartasi tirenge skazena ishahangu setu yambulie mzaze wu mashallah yole mba fikira ya hangu bomba basira mwabo tumunje na ya okay maraba menji nampare ngashukura uze juhudi nampare mwambianie numero nampare ili mparticipe hanyotipia monese 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 nampare ili monese zera aizahan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngarushiliya wa mtukufu. Se para não participar harmai de sujets sociais javavo surtout ya husu moto wa azali wa handicapé kama na azali wa handicapé mimi wasio hangu njomkose mwanamshe huo akena mwanahe mensi mrumaha he hamwambia kana kasu declare umwana kasu msaha atikena haja naye parce que zo mwanamme kasuelewa yeye tidajifanya jadunia sha Mungu dambe hadunia na Mwenyezi Mungu yeye da decide ukana wewe ngamugubeli ho normal wewe sube ha normal babu mwanamme huo hama yengo kukufuru Mungu kasukubali zo Mwenyezi Mungu haisa hafai après parce que turamu izi hadisizo wote le mwana msheo bahi zonga zijiru zenji na zenji o mangahuni woshindo hata uhundu mwana mme hajaha hulono kuzaya mathalan kajakana maisha halafu hulola huza mwana mzima halafu mjameli hata mme hajaha rejei mungu hajaha beri hapa parce que bana mtu najua mwana mme najokana ashakufua mwanamshe harenga hanili wala side mwanamshe hada paramu hamambia ukana bomungu nere mwana mroaji uelewa shaila Mungu da desideo haze haishumbesha heshija dunia bahituramu wapariso wanaume waongwa makapablo hansia wanduwashe wa hao zitwalata tapote maana vala woka wajakotu hamwana wavili wakotu hamwana mzima bahi maana yefasiria vala wao kawajamba bala ngwa nzao mwana au kawajamba bali wasahemrumshe waloli wafanye maisha bala wao waja hizi entereza hao waona bana ikawa zawa na waidi wararu zila engagement bahi wanaume wao wahe ya hofarata hunu wapariso ne kamro haza mija kutsa wabo hata dosi jogal ka watu watangana bala mija kana na mwana mchako sahantu saha uelewa na wanaume helio vano kawatuelo kana vano Mungu dafanyao sha mzazi sidafanyao au mwanamshi sidafanyao hizo wa kufuru na ushiriki za vili harma isuje ya mzazi ona toka na mwana agarde mwana hali mwanae Mwenyezi Mungu jombulia mtyanyi roji au Mwenyezi Mungu jombulia daika nyiroji hajamsaidie au halulo na mbrumroji hekao muhasi afanye jia hahe gojoparisa kirta Mungu da joko Mungu na chati de mrumwahe ya vili suje ya vili mimi ndo mkonseye mzazi parce que varu jeli kamba mzazi kajaka za mwana raha au haka mwana mshe normali
nala huenda njoro kwamba utsende mahala maana mimi ngamzayo elewa njuko kwamba no utsende maana mimi ngamzayo rikasiri rifanye zitreatment rishinde rihunde mna mwana chane lo ivo haivo liomba mwana msha haisanzao katuzaya mimi nsona uziro lomoni yabo hata mzaze katushinda hadithi na mruma para solution hamwambia ukana sepo hena mwangalie unekango joshinda uhunde parce que mimi telikandani njumambia henda par contre nekamba hanja nsina ndini njumambia no nafanya treatment cha mungu haisafanya hizi maana hama komsi afanya hizi haisa urukwa kakasumulia ngehesha azamtanishe alafu na soju haende leo mwaneka mwana mshamba ukana namna nenda hospitali hoponi babu furaha lazima yejemo Chiramu mimi kandani njomambia hela polisi parce que heka haende polisi ramzaze ahula mramrusho heu amfai amkuja sikirtatu hekazo azihulu raimana megwatoka ureseze mwana meusida toka ureseze bahi ili azroa waidi mimi njomambia henda nekangono rasi hengamano minawe risiha ungamani nenjimber parce que abo hama yo prisonnier wa he wala na hadithi na yeye kaka tutaha na tumla wanadasa hewa jambo mashallah nashukuru. Assalamu alaikum ni asaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wasipangani tomba vifikira vazigarushiliao hele suala la mzazi na mwanamume huo wana kibinadamu bidi ya mlibere chake jabidi adomfanya shantaji yoke kakuje hwende ngamjifanya jao sepatia ana sisi si wako mori asino ntojoambia nini ende anikazo abo mzaze vahe kajavuka abo shabo toujours vange harmatusi Halo. Winga rushilia uendelea mkana baraka. Ya. Dale onge yabo nodi zo sharito wade maisha ne vitabu. Na uja ukansi bahani maisha yacho henda umimse maisha ngenda usha kasina mwana na mwana ende pamaya ya mwanadamu. Okay. Rahun duniani ga ahira kujamba faransa vano wavo. Okay. Rabba menji. Shukuriya. Hata. Nanjemoa imani na mwezi mtukufu rilo nuo. Ya mlibere oloya sifanya lungu ya sulazimu. Vahimo choja na fanya vahe lungu ya sulazimu. Nana fanya mdenoke. Vahimo choja mbedi ya lungu. Mets le cœur s'il vous plaît. Ok. Garanga wa samara Rabba menji. Ewa. Okay. Watukufu Mwenyezi Mungu aniki khatima njema na mpare mwenese zira ai ula yaka uparaba nuna pare paske ya sakupe Mwenyezi Mungu aniki khatima njema na mwiso mwema kwa nada muhanza na hunduniani yeshababi we inge na droit yende alole raili hashidi hafanya 11 de mariage hanze mrumshewe. Salamu alaikum. Salama. Garushili ya mtukufu. Ewa marhaba ndani vesha marhaba auta samaha kaito kanga mimlemba vibanje gabdani kemle shilo ndo wanzo paria Ewa. tanto kwanza nirenge fungu harumaze sujet nito wa zibubu yabo ya handani de yahe yemna mwana uo ya Handicap. Mungu ya mbehe heli hiyo ya mbehe handicapé yefikiria hangu tijo hambo kwa mamaha he ya mgarde paske vanu nardoele wando kasisi tideri tamanio shangari wombao Mwenyezi Mungu de urivo yavo reka hena mnajo huja ketu bidiri shirki hauri rehe usiu manangavu wa johanza mzima woi Mwenyezi Mungu raha yatu wapusudia yavo manzuri ridoka na rohonku rido shiriki rido himida Mwenyezi Mungu bezo pia Mwenyezi Mungu dofanya yezabilite na dezahe
mwana nyasi alona ya mrumshe ya janzende alole ya hunde mna mwana askevano ndizo imana mrenda alole ili mru ya hunde mwana dola njema ndiyo mru ya hunde mwana yavo sikar jaka yavo wakati wako julana ze kondisyo za hao wafanya sa amonoha maula mwanamme hafanyaye tevorea hahevo ya tsukaha wala lenda alola nge hajambia mzazi shaha mwabia amwalerte ranzavaha yavo itokobidi mzazi vahe ya mwelewe kawo ivahe nge shababi karsu jua ye mzazi inge na isaza yo wanahahe ye rizamba banukaza yo wanahahe atahaloza wanawasho wa ili haukumbi hunu Marseille mzazi yavo ngutsoromilie mwana nyasi wo rohombi na vanunga nzo sisiri surtout sisi wa Komori udota hadari paske vanu zekirtasi zinu riziregeri zitendeza usoni na zinunga rjoko fari zirensi zinukar nako zibalonda kaburini nganzo ritido zendongo zae zekirtasi zinu tido zitendeza usoni haku paske saino zijazirende hambu davaha wanrongo aremwao manavo prefecture yavo Komori ngutundo haku paske mkomori hesangu julo haruma ndongo ya husu makestani yavo yode mbasikire hangu manama tiramu na tsupanzani yale ya tirongwa nayi nga mjori samihi kamyezi mwavenze bayo tsuvenza hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mashallah, mashallah. Mwenyezi Mungu na ujazali watukufu, Mwenyezi Mungu na nike hatima njema, yarnike mwisho mwema, yarjelke wanadamu wa uhimiliana njema, ye mzaze woi ya elewe ya ukaya, ye mwanamme woi hamwanziza, da woi yetsidi ya mrega ujahunu manga, shawai shababi ya vira Gresi ya wasulunu Faransa. Banda ya viri Gresi ya wasulunu Faransa, haja hajue mzaze woi, ye mzaze woi hakarakeha, hamwanza yende hata wanjar mandula hahundwe mzaze ye mahayalonio kena wanawahu ikao huzaya katuzaya hazia uzaya sha odobi hado fikirukaya mzaze ngujuzaya habakide una mzaze wafanya paksi yende hata paksi gejara iswise ula mzaze hambalia hende hamtaisha kirtasi za kifaransa hamhuliazo ye shababi hamwashia hamwanza hamwanziza hende hata katina tumfanyie mrumshahe hula harumwa mahaba ya mariage ya 11 ye shababi woi habakide na mrumshahe hula hata haloza wanawahe mrumshahe wanawashe waili wafanya ukumbi hunu Marseille ye shababi woi akambaba hao yeja ola shababi hajahambia ola mrumshahe 2024 vano hamwambia ukaya karadhi nende na lole bansina hulansi hunilede njema gamzile konese vomia unikubali nende na lole nsokana mna mwana ola mzazi hamwambia ya ukawa utsidi wazakanga mine passport ya ha utsidi wazakanga mina tout ce qu'il faut le dina la la kweli eka va au diable ils appellent fantôme yeka husubuti wade hunilolea ganjoba c'est qui eka husubuti huende hunulolea gamjuhenda na hufitine na meukaya linde le zina la hao la kweli ngorumie kirtasisi za ha subhanallah Mwenyezi Mungu na rinike hatima njema haukawe shababi yaonesa mahaba na nyanzo yaonesa tu osomamru mshaha ya ukaya tihwanza mariage ya 11 mzazi haonesa upeo rijuhanze mzazi woi yendi hata yaelewa haukai mwanadamu woi hajojua yafanye jawenji wende walole waweikao wakikwa mlahani haukanga wanaume wenji wende walola onruashe wasinakawa mbio onrasha hao Mwenyezi Mungu aniki hatima njema lidirambie ye shababi fantomu ya lole mwanamsho hatu ikao katina kirtasi ikao mwanamsho hatu hazaya mwana handicap ye mbaba hamba kana umdeklare parce que katujibu wane mwana hademande mrumshaha ya pwe grossesse wakati ka wambila ke mwana handicap mrumshaha mwambia ukaya tiparolo la Komori nja parolo nga grossesse nja paro mira leo ye mwana umando wo intina ujwa nimrensi
ntina ujani mtowe bantu jwa kawendi wa Mwenyezi Mungu yani bae dizo hagarde mwana hamzaya ye mrumme nke wadzimadena ola mrumshahahe ola mrumme kaja deklare mwana ngasina 3 mois haharaya ya rekonese mwana bahari nge ndikapa gwambie mrumshahahe ya ukaya ngamjo deklare ya wabilir jo umzaya subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomo ma yarjaler ki wanadamu wa uduhi miliana hanjema shahum ruhenda hatarende fantomu ya haraye damu yahe dojo kaya yabo supermu ya haho de lombade atampaka da yabo bom longue vie à vous Mwenyezi Mungu na hifadhi mwanamsho hatu ni mnamwana woi mgajale mrumahahe yendi ya deklare mwana ne mrumme ya dojua ya ukaya hanende nai nguna donai nana webo mwanamsho hatu deme fie mrumahaho ya tudoka karibu ne mwana uwe beka kweli ngumanzo ajom deklare na tsuhamba katina hajanae avolte kujam avolte ya bodo jime fie ekange karibu ne mwana Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema ya rijali hirna baraka lekwanada mumilana hanjima ni makaliboshi mwade ya mdea au hamko kumatenai rimsamihini au kainga sarma mwezi mtukufu mruka na uja ugarde rankini na upeu au kasuwana damu haini mru na evekse yabo na ronguwa na ya unamba kalimadziro harma komanteri hauna jiheza usi harma komanteri ya janaiga mtsa usamaha au kaya on est des humains si wanadamu qu'il pleut qu'il neige on est là on va partir, on va laisser ce bas monde. Mgatu jula na ranki na singa sarma mwezi mtukufu wa utsaha tauba na maghfira. Mwenyezi Mungu arsami hata mpaka da yabo. Boom. Mwenyezi Mungu juli hifadhi ya muhafadhi mbwana hangu, nana wajaza hangu, nana wababa hangu. Mwenyezi Mungu yanike ema demi jweni roho za binadamu warinso upeu insha Allah.